Kumsi benta bani kun persya ya ke jingja klia haki road jong surok ba bad haki linti ki singkien ka district Swachh Bharat Mission G West Khasil district haringkat ke jingis nok tilang ki kenhon seng bhalang ba kuntop ya ka KSU FKGGP HANM bad HYC ki shnong ki thau bad ki we ki kenhon kila penlong ya ke jing yaj bad tam ka bala khot walk and pick ya ki jaklia nadu ki plastik bad ki we ki badan hasilin ter jong ke surok ba NH44E kabala sedang nadu na mau maram hadu nong shram kabaha papo uput usam jong ke distrik haswaban sedang ye kete jinglet tam gi jaklia la penlong shwai ke jing lang belengkot hasnong urkali hakbai la don lang ru superintending engineer ke PHE West Khasils ba RS Nongbri ba di Shabong executive engineer ke PHE kom member secretary DWSM ki staff ke SMB ki seng bhalang ki nongsong snong bat kiwe hadin jong ketika program la sakhi ba baro ki nong wane simenta la mi hasurok bantami ki plastik bat ki jaklia jaklain ki badan hasil ter jong ketika surok ba habai kran bat ki nong tho khubor na kaliang jong executive engineer katanat PHE uba di Shabong ula penshairu hakabaya day bat ki thong bat ka jingthmu jong kane ka program dakaba ula kerpadru iki pajba bakin ai gejing etrelang tekani ke program ke pementas ni kani ke no littering dan ni ke program ke bangi penkoj nadu ban tami ki plastik nadu na mau maram hadu nong seram ke part of initiative jong ke Swachh Bharat Mission ke di ke celebration jong ke Swachh Mahotsav ya ke kani ke district berkunjuk ringkat lebat ke wepat ke district apa ke India nilakot syakata ke ODF status kabut ba umdan syu ke balik bar pathar tekni ke district kala di ODF nadu mencim snam khat artrik ubnai Januari arjar khatra te kumta ban penne syu igini kham sakhmat banang ya cheprang syu hakni ke jingye be igni ke jingle khoj te ngi don ka ni ke program ke pemerintah ni ke beri part jong ke celebration ya ke government of India ke labuk nang ya tak Swachh Mahotsav ban celebrate barok ki district apori India bang indang yai penek susu ke bangi ong ke ODF plus bat ke ODF sustainability te kani ka bentak bangi ngilek matasi kalong ba ngi khot sngub halang ya baro kitu kiseng balang ki brio ke ba kuat menteri mon subha kani ke sngi ban ya participate ban volunteer ban penkoj ya kani ke surok nomor ba ka way ke ba isat met kalong ba ki brio ki million ban bret jabo napok ke kali sepok ke surok sibon ki plastic bottles but sibon kini ki plastic bags ki chips dan ki chewing-gums babon kini kita hilau ya kini sini kalong ba kendiat ban ai ke awareness dan ni ban pensu tu igi pat ba ke jing bread igi ni apa surok kalong ke bagi sadnya buat kata tinggi scam ba kini ke inisiatif ke bangi persyang menle berit pok ni ke district ke jungi kan yarap ban pensu tu igi pat ba nong snong yang West Khasils but kam tamru ya baro ki bapadan kami kini surok national highway bernyanget hiru kinle ki snong ki thau bat ki surok ki singkin ki bapo ki snong ki thau ki jongki banyai pen khu ki barabor bat kan long ki jinglien ki brio bakin numbret chu napok ke kali sepok ka surok halor kan ke program na kaliang jong ke HNN kala yoru banya kran bat ke we ni ki long kumi ka bala pen pau bakane ke long shisha ka ba mentoy na ka benta ka khoj ke subah kalau terbentai, ada kata-kata itu senang-senang menahui kata senang.